TNC Bhawan Bukajan along block level vigilance lapen monitoring amai kangni. Sarbura Rongpi, British Atumaphan, Shillong along Anta, Keton Dunlong Abangphu. Inkoy Rai Siang Deng Assam State Football Championship along Pilgrim Club Atum Discipline Team Anong E Kelong. Kardom, Nilikarbi Birta Thanbang, Samidurmi Pepi. Non Archikta Birtang Tonpen. Jangmi ni Pai Krekatom Ardi Anarlo Por Pai Keba Por Malompen TNC Bhawan Bukajan along block level vigilance and monitoring amai lapen cleanliness drive amai kang nipon. Labangso amai Bukajan Development Block Pensi mai Paponlo lapen MLA Dr. Numul Momin Pensi mai Chariponlo. Mai ke pha alam the Clardak pen ke Jaipon. Video JD Changsang Aluhi Aman pen Kachatongdon EM Longki Timong BLCC Chairman Bipin Shaha, VDC Chairman Philip Teron, Poran Bhangra, Piyush Majumdar, Lapen BLCC Klembang Phubangpi, Lapen Anparta, Bukajan Development, Block Achokamaratum Chetongdun Si Mayalong RDP Dun. Monjulota Ronghang Pipen, Pension Doan Aputhak Clardak Pen Lam Jaipon, Hemson Terangahin Pen, PMAYG Aputhak Clardak Pen Lam Jaipon. MLA Dr. Mumin Kachuning Ripon ke Hong Hap Hongru Apai Enlap Nangji Bukajan LSC Angkang Prabjin Pen Pu RD Doklong Pen Lam Jaipon Mayalong Lam Kachingwai RD ke Pipon Lake Kedam Tang Aningkan Akam Prabjin Pen Doan Asai Patang Pon Ed Nangji Lapen Non Kedeng Pon Akam Doanta ke Klem Dam Pang Cheng Ponang Pu Pua Pen Chenglok Penang An Alam Chathan Chimum Padopon Si Mai Mesen Pen Pachun Pon Sarbura Rongpi Arong Nichi Karbiang Long Kheroni Hawar Chengnong Arong Alangli Arta Ningkan Pharoi Sike Dokok Tahailo Pirthe Kahache Arni Ketok Penke Ave Puvoi Pitsta Alangli Kachathan Alam Penke Ningkan Pharoke Dovekpo Bangso Arlengke Sar Pupenle News Keman Lapuchot Kali Alangli Samson Singh Ingti ke Japon Karbiang Long Jila ke Hangahut Mai Thai ke Dunwer Abang Phu Pen Inudlo Lapen Anparta Areng Kelok Mate British Atumaphan 1947 Aningkan Shillong Anta Keton Dun Along ke Dunlong Abang Phulo Alangli Japan Arona Huta Heliamuta Kanghor Dunang Abang Lupusi Chathan Lasimatha Damate Langdam Pulote Non Owe Kimiatum Alang Lipan Chetong Dampen Ason Alamo Arjudam Me Lapen Archopon Me Non Hedjong Lang Esol Seniti Sabha Kheroni Arotum Pen Man Pen Kepacherpon शादी की दिन ठेकला है पूरा शादी की ठेकला ला महात्मा गांधी तुम तहां पिने आंदोलन लहाय हुट के ना ना फिल्म में थी आ फिर दी ना हा शिलोंग पे थे पे था सब दुन ठेला शिलोंग पे थेला दुन है मेरा फ्रांक हुट के नो से इलेक्शन के छोड़ पड़ा इलेक्शन पिनी भू जोगी पुपे रिफॉर्म पे जोगी पिनी रिफॉर्म रिफॉर्म अच्छा अच्छा हां mà tôi vào chỗ truck tôi vào chỗ phó sa đun mà đẹp có erong mà bà thóc bà đi bắt đun này nàng đã đun long mang rồi là đun nó tại hình như là cái chỗ đó là bukti se kore silong ka dam pikam Silong ada mahala kita ambil ke tu lah makan di sedih long lah so a meeting itu areng lok tumpan ada kalau supaya kabidai le kabidai tu pidi pen para kaya ni tu ni dak dulu long supaya ni makan di selai podeti ya lah so di kani asik ada itu tu perlu mele itu karbi tu lah Amerika bangga khorting terang lo, kapon hige rong parpi bangga MP, hasil penta, ha, hala semton itu bangga, lara thang la mana tapi take kiri, jala salah dah, dia muni tak sekur, apa mereka tengkur sing ti, ada hari tu berap ke det ki unayu panjang Kisan ulata.
Lu thì thế nào thế bự, lu thì thế này thang đi, mà tôi coi lại cái phim mà thì, đó mà cái là cái gì là gì, ta bridge pension búp bê nó được, quan năm bạc long lọ Francis, cái lòng cái 4,000 vậy, 4,000, cái nào phi lòng thứ lo 2,000, đi hay giờ cái nào có phi lòng thứ 800, dan bining lo juning lo, 8,000, là bên đó là Lapen penangan kachuni meme alam ta kar chupon la sikar biham phang songa tum sutame sarbura rong pia phan chatong da man pen ke pachir dam chia phan apor chelong jima atheya arta pen lang dam suta mate ke klem ke dam amole lang suta la puson amunit kelong ji ke sungkrung lo kar biang bong ke Soraido District Sport Association atum penchepatir piponsi inquiry siangdeng Assam State Football Championship 2017 kapathu pon along Difu Pilgrim Club atum best discipline team anong e kelong pon Nonjong Soraido District Sport Association atum penchepatir piponsi inquiry siangdeng Assam State Football Championship kapathu pon along best discipline team anong e Pilgrim Club atum aphansi pipachir ponlo Bangso anong e abarim kasa akong chunbang Dhonsing rong piahin pensi Pilgrim Club of Harman deng dundo lapen apithu bangso anong e Pilgrim Club dunmai phu aniling hi aphansi pachir pon thulo pusi Pilgrim Club kong chunbang sarkari langni pen birtanang pali Non malom so pora phan dihina Harman birtamo ington pon iksinang Netrazoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। নমস্কাৰ কাৰ্ডম মহামায়া সমষ্টি বাসীৰ লগতে কাৰ্বি আংলং আৰু সমূহ অসম বাসীলৈ নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ কাৰ্ডম কাৰ্বি আংলং ৰাধফান লাপেন মহামায়া সমষ্টি আৰাধফান নীলিহীন পেন নিংকান কিমিয়া কাৰ্ডম লাপেন ৰঙালী বিহু আকাৰ্ডম পাজিৰিগল বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 7896169017. For sale 7896169021. You can also contact on landline 03675246448. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinamo opi putot bertalong wang tulo. Jangmi ni pai kriketom arni por paisia por pen Difu Dimasa Club Ahemalong beneficiary check distribution ceremony of one-time grant to students and health purposes under MLA Area Development Funds SUHIRD scheme Government of Assam 19 number Difu LSC Difu MLA Hinpen Checkeron Pon. কাৰ্বি আংলং আমি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক
ভাল কামৰ কাৰণে Assam government been getting on Surit to scheme 126 MLA constituency along Asitina constituency Atumaphan Lokapa Charlie House Sumarlapen Seka Chilang Atumaphan Jang Mini Pai Gregat Home Arni Dipu MLA Aihin Pen Keron Pon Surit to scheme MLA constituency is C Along Sika Lak Hokep An Kapanong Pondo Kidukila Katumaphan Seka Chilang Lapen Mitriga Sadlang Kiuntang Atumaphan Higher study apartment si Bangso scheme Padoponlo Bangso Mailong MLA Sumrong Hang PWD Chairman Ramsing Timung Lapen RSS District President Juni Timung Atum Chetongdon Lapen Ongdung BJP Klembang Pubang P Atum Tabang So Mailong Chetongdon Renti La Assam government kidding on Surit to scheme 126 MLA constituency MLA tanda Suhuri da scheme pen lak kai patangka la kiduke la student atum bhan higher study bhan metric ke pas tang atum bhan admission ke la pen aja ga khoros ka bhan la kidding pon isi scheme do la pen kiduke la bemari atum bhan la bemari atum bhan da la puson tangka keron pon aso scheme do hotel 50 lakhs ningkan isek benang pi 126 MLA pon la sidak non 19 dipu ele constituency lo 16-17 financial year so tangka lakh cap so tangka lakh cap bini so check ai ko ron bonig lo that student akira pi la pena la kiduke la Karbi Anglong Hawar Nagalena Hoy Kedai Nahor Lang So AK Market Adung Naga Tumpen Longli Kachirai Jiaphan JCB Pen Longli ke Pastur Bomahun Aiksu HYPA Lapen KYO Asong Tumpen ke Khangdu Nabirta Nangli Jang Mini Pai Kregathom Arni Nagaland Kedai AK Market Adung Along Naga Tumpen Longli Kachirai Jiaphan JCB Pen Longli ke Pastur Port Aksu HPYA Lapen KYO Tumpen Karbi Anglong Nagaland Ahoy Kahumri Damahut Kipudun Lokajok Long Lake Pastur Pangton Dunsi Pachidam Rentilo Long Lake Pastur Wek Anaga Tumpen Inut Nuken Tokbi Apansi Akoy Ipon Lapenan Parta Alang Tumpen Kaning Jepon Tu Atengke Bang Solong Lake Kedam Tang 1988 Ningkan Penta Inut Jet S Yadap Amen Pensi Dobom Pura Karbiang Long Termas Council Pen Kipipon Alo Lapen Long Leaputa Hehui Setami Long Lake Pasuratum Chipaklang Pon. Kat News Channel Hin Pen Kadu Kawayapan Rongali Bihu Hirjume Pajur Iglo Birta Bangkala Pon si Kangton Iglo Lang Igom Kat News Channel Domi Thagme Kurwang 2